Belum ayah. Prengko. Kenal ya? Iya, nickname Kuprai. Prengkona. Di mau lo. Rian. Maksudnya asap nongol di TikTok teh. Iya. Oh. Ah yang Usir teng. Usir teng. Nah, kesian bantai dia. Tas. Wah, ini ya Bang, ya mode serius ya. Kena di konten kan gua, Alex ya. Bodo amat. Kan harus beli rom saya Thailand. Kan dia kata. Iya, pelan. Itu mau lo. Etang prediksi lan ku aing telan. Angge senang ulti sih dia. Aceh. Benang ieu, Cok. Cok. Simparan maka diserkeun di. Tuh kan aku si Benny tah, si Benny na pae panan. Tah benang saya tan benang na naon. Mana mau. Ibu udah ngajeng kawan ada. Gas. Aing mah nuna kupra. Jeung si Inyong kupra kalau teh si Inyong lagi kupra. Si Inyong mimiluan goblok si Inyong. Gas dimbamu itu kan ngomong ele. Si Inyong ada teh. Cek aing ge ele dong. Taruh jangan salah gitu itu teh sarakit nemen. Nice, benang. Umur ke datang. Iya, betul. Kita LG. Masih ke umur lagi datang lah. Saya ada serangan. Benang iya. Iya, Julian. Kupra teh kasih tadi dengan itu. Ya. Si Jong na. Tayo kapasa. Oke, saya. Iya kan macam sakitnya ngul. Suar bae. Yang musuhnya ngajak uang. Ngajak keluar baik. Aing kumaha. Melisa. Where are you, Melisa? Binang pintar. Sa kamu bilang udah tadi si Cang jada. Tadi jadoli jadi saya tanu jarum aja. Didi kabe. Tah. Hati lagi sebenarnya. Udah kasih kupra kabeh. Melisa. Tuh si Melisa be. Duh jadah terek benang itu. Oh, saya tadi semua. Eta. Eta sama rek eta mah. Kenapa? Fighter man. Benang iya. Tah, aduh, pae doang diki. Nyapai. Diki. Itu sikiong ge pae udah lah gantu. Pae sikiong ge pae. Sumpah yo. Tuh, pae lain. Nah, hode. Pasal apa cek. Capek. WR ngomong kan kurang sih. Hah? Ang